siyapaka laphana ngase-KFC just ukuthi silinde ama-rights since before kwahamba umfowethu ehambe ngapha into yo-Uber yabo kodwa ayisebenzisa uBolt ngaleso sikhathi so manje besinokugadana yabo lento ukuthi uma sisindawonye siyakwazi sigadane ukuthi uhamba ngaphi kanjani yabo so besibhakile-ke vele laphana njengenjwayelo vele sosha khona iy'moto so bathi ama-taxi owner cela ukuthi sisuka futhi angasicela afikile nje athi asisuke la sibaye khona waqhuma induku waqhuma isibhamu sabaleka-ke bona sidingela nemoto shaya namafeksi into kanjalo nje awuthi mhlawumbe ngikhulume nomfowenu uMpha mhlawumbe wena ngichazele ukuthi esayidini lakho kwenzekeni ngiya-understand ukuthi wena imoto yakho le engayimuva iyona ebhujulile. Sanibona igama lami uMpha kaMtolo ekuseni kade kwabo-8 sesifika lapha bengibhakile-ke mina ngilinde ukuthi imoto iwashwe bese iyaqedwa ngihambe ngosebenza kade kwafika ama-owner mefika awabuzanga nje ngodlame sekuphethwe ikhali sesishawa sukanda yabo ekutheni mina ngigcina sengishawa sengazi nokuthi ngishawelani because bese ngihamba bathi asisuke ngishawe ngiyongena emotweni. Into ejwayelekile iyaqala ukuyenzeka lento le mina ngizwe umfowenu engichazela sifika ukuthi angiqali ukushaya hayi mina kade kokuqala banokuthi njalo bebengihlupha njalo ekuseni njalo mengisebenza bangijaha yabo ekugcine sekutheni namhlanje ngoba sebengishayile bangisongela bathi wena sokudubula sokubulala lokho kubeka impilo yami engcupheni ngoba manje sengiyasaba kuyimanje kusasa kuyaphoqa ukuthi angivuki imoto ngisengiyasaba ngisho nanokuhamba nangayo.